Đoković je Nadalova noćna mora, moćni Novak i dalje nepobediv. Neverovatni Đoković skida sa trona Nadala samo su neki od naslovi u svetskim medijima. Najviše žale Marka i Jas koji pišu da je Nole koban po Špance. Nadala je pobedio 4. put ove godine, Almagra izbacio iz top 10 na ATP listi. Novinar ESPN-a Matt Vilanski tvrdi da ništa što se napiše ne može u dovoljnoj meri da pohvali Novaka. Sve je teže izmišljati nove i jedinstvene superlative koje zaslužuje Novak Đoković. Šta reći o igraču koji je potpuno preporodio svoju karijeru i to tako da sada piše istorijske rezultate? Ne mnogo. Mi odustajemo, predajemo se, nema više reči. Nepogrešivi Novak Đoković zaslužuje mnogo više, ali s obzirom na to što ga prati ceo svet, svaka titula je potrošena, svaka pohvala je iscrpljena tokom transformacije velikog igrača u apsolutno elitnog, piše ESPN. Divljenje nisu skrivale ni Novakove kolege. Prva je na novom trofeju čestitala na Twitteru nemačka teniserka Julija Gerges. Neverovatna sjajna igra Đokovića opet, napisala je 20. igračica sveta. U priču o Noletu odmah se uključuje nekadašnji igrač, a sada teniski trener Brad Gilbert, kao i Carlos Moja koji ga je nazvao genije, Sanja Mirza, Nikolas Almagro, Dušan Vemić, Janko Tipsarević.